Assalamu alaikum, урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр. Бүгүн өтүлүүчү тема ушул мат тамгаларын, мат эрежелерин бүгүн кайталайбыз. Тагыраагы Курайш сүрөсүндө келген маттардын түрлөрүн сиздер менен чогуу талкуу кылмакчыбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул бисмилланы биз буга чейин сиздер менен талкуулап өткөнбүз. Өткөн сабактарды карасаңыздар, бул чечмелегенбиз. Баштадык анда. Birinci ayette karayız. Li ilafi Kurayşin. Demek. Li de çıkanday. Li anan i degende sozu. Sozunun kaysıl türü karayız. Mat damgası ya. Ya'nın altında hamza. Hamza gelip andan giyin. Sozu tamgalarının biri. Alifçe mat. Alif, vav, ya tamgalarının biri gele turgan bolsa bul erejenin atı mat badal boldu dağı. Bunu iki hareket ölçümünde sozuz. Li i la fi. Emi la da mat tebi. Antkeni sozu tamga. Alif geldi dağı andan yine çıkanday sebep mat gelmedi. Tağırağı hamza sükun yok. Li ilafi Kurayşin dep biz toktobойбуз, balkim toktoo себептүү аракеттин ордуна биз сүкүн коебуз дагы. Бул сүкүндүн аты ариз болгондугу үчүн эң акырында биз өткөн тема матлин деген эреже бар эле. Матлин ариз. Kurayşin яны созобуз, анткени я сүкүндө болуп өзүнөн кийинки тамгада токтоо себептүү сүкүндө болуп алдыңкы сыфатка болгондо яны кармап Kurayş созууда 2ден 4 аракет өлчөмүн кармайбыз. Балким биз бул жерде азыр сиздер менен 2 созуп көрө берели. Ошондо 3 созуу болду бир аятта, үчөөнү тең бирдей. Ли илафи Kurayş ilafihim. İ de dağı mat badal bolуп атат. Могу жердегидей хамзадан кийин созуу тамгасы я болду. La mat tabi экинчиле сүрөт кайталанып атат. Fihim мы ачык окулат. Изхар шафави же шафавия. Анткени сүкүндүү мим менен бадан башкага жолукса мимди ачык билдирип окуйбуз. Fihim rihlata. Rihlata ash-shita эмес, балким rihlatash деп атабыз. Эмне үчүн? Анткени ортодо улоочу хамза, ошон үчүн алиф окулбай калды. Алифтин аракети ламга токтолбостон рихлатал дебестен рихлаташ дедик. Анткени лам тамгасынан кийин күн тамгаларынын бирөө келгенде бул жерде эреженин аты идгам шамсия эрежеси болду дагы. Рихлаташ деп кирип кетти. Рихлаташита. Эми карайбыз. Алиф созулуп атат. Sozulma tamgadan кийин себеп мат бул жерде ачык биз көрүп турганыбыздай хамза болуп келди. Экөө бир сөздөбү, башка сөздөбү дегендин жообу экөө биз бир сөздө. Ашита бир сөз. Демек, мол алифти канча алиф аракет өлчөмүндө созуум керек дегендин жообу 4. Мат муттасил эрежеси. Рихлаташита Вассойфи эмес вассойф. Эмне үчүн? Алиф улоочу хамза болгондугу үчүн вадан сотко өтүп кеттик. Тоже бул жерде идгам шамсия, анткени күн тамгасы келгендиги үчүн сот жоон тамгасы болгон үчүн са эмес со. Сойф кыска эмес, яанын өзүн созгон абалда сойф мат ариз. Рихлаташита вассойф. Үчүнчү аятта Фәли'буду маттаби. Анткени созуу тамгасынан кийин эч кандай себеп мат келбеди. Хамза жана сүкүн. Биз буга чейин эскерткенбиз. Качан биз окуп аткан Куранда алиф келип үстүндө мондай биз тааныган сүкүн келе турган болсо, бул жазылса дагы окулбай турган тамгага колдонулуучу белги. Куранда сүкүндүн болжолу ушундай сүрөттө келет деп. Фәли'буду рабба хаза. Хада Mattabi. Ve mattebi deyin dedim ele, antkeni özünün kийинки тамга сүкүндө болгондугу үчүн ортодо улоочу хамза бар, дароо мен өтүп кеттим. Хазал лын эмне үчүн билдирип окудум? Хазаб деп быйга киргизбей, анткени изхар камария эрежеси. Лам алиф ламдан кийин ай тамгаларынын бирөө тагыраагы ба келгендиги үчүн лыны билдирип окудум. Хазал бейт эмес, бейт сүкүн.
mat, min erejesi. Ellezî, bu yerde yazılbasa dağı üstünde fatha men okuyuz. Ellezî. Emi muallezîni sozulma tamga ya oldu. Andan keyinki gelgen sebep mat görüp turganlarday kanday hamza. Hamza olup turat. Eko bir sözdöbü başka sözdöbü. Eko iki başka sözdöbü. Ellezî özünçe bir söz. At'amahum ikinci bir söz. Bul yerde eko bir sözde geldi. Esinizlerde olmasa mat muttasıl menen munfasilden ayırmasın. Engele yok degende biz kantip bilemiz degende alif egerde özünçe gelgen bolsa baştapkı sözdün akırkı tamgası bolot dagı. Toyuz hamza. Alemi hamza alif menen gele turgan bolsa bu kийинки sözdün birinci tamgası bolot. Demek bul yerde bir söz içinde gelgendiğin biz hamza özünçe hiçbir alifsiz gelgendigi. Ha bul yerde hamza alif menen gelgendigi üçün bul jaktagı sözgө tiyешелүү ekendигин bildik dagı. Demek erejenin atı mat munfasil. Munfasildi kavarınlar var. Bir rivayette birden 2 3 4 köçeyi sosson bolot. Aşandan keyin monday sızık payda boluşu mümkün. Ellezî Alto kalkala. To'tamga sükun olacak. At'amahum. Emi sükündü mimge joluktu. Mimge jolukkanda esinizlerde var mı? Mimdin içine girgizip dımak menen oku. İdgam şefevi. Erecesi mimdin içine girgizip oku. Ellezî at'amahum min cu. Dep nını bildireyin dedim ele sükündüğünden keyin cim tamgası geldi dağı. Bul yerde erejenin atı ihva erecesi. Tağırak aytkanda nundu cı tamgasını çığa turgan jerini jaşırıp biraz dımak kılıp cu da mat tabi. Antkeni sozulma tamgadan keyin hiç kanday sebep mat hamza jana sükün gelbedi. İnne dep nını tanvindi bildireyin desem andan kaysi tamga gelip tat? Wow. Demek bul yerde tanvindi wow tamgasının içine girgizip oku tağırağı kunnalu idgam erecesi. Cu'iu ve amenehum medbedel. Amenehum mimge joluktu dağı mimdin içine girgizip anan min havfin. Hayat bitti. Min dep açıp okuyayım. Antkeni sükünlünün ha tamgasına joluktu. Bu yerde erejenin atı izhar. İzhar erecesi olğan için min dedin dağı havfin. Dey albastan toktoşum gerek havf. Dağı emes wow tamgasın keminde 2-4 hareket ölçümünde min havf dep toktoğum gerek. Erejenin atı mat ariz. Degen Ereceler bizden Kурайш Сүрөсүндө keli oturat değil mi? Çoğu toktol boston ayatlar birini okuy turgan bolsok. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Kурайш ilafihim rihlatash-şitâ'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Kur'an'da жаңы okup үйрөнүп аткан адамдарга могул жерде бир эреже бар. Мындай бир кээ бир китептерде коюп коет. Бул жерде мындай токтоп туруп бұл жағына жаңы деммен оқып кетсең болады. Қантип? Әлләзи ат'амахум мин жу' ва аманахум мин хауф деп оқудағы бұл жеңілдік мақсатында ушундай бир кейбір Құрандарда көрсөтүлгөн. Эки авалда тең окусаң туура боло берет. Мен ойлойм, урматтуу көрүүчү, буга чейин өтүлгөн ар бир tamgalardı, har bir erecelerdi özünüz şol okuyaların Kur'an'dan ayattарды okugança kaysyl erejeler kanday ele ne sebepten bunday okudu degендин жоопторун негизи тажвид илими биз баштан бери өтүп келаткан сабактар сизге жардам берет деген үмүттөбүз. Кудай таала жеңилдик берсин, алып аткан ишиңиз пайдалуу болсун, эң огул өзүбүзгө, албетте өзгөлөргө дагы жарыгын чачууга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.